Ja, jiet vun eiser mal der enger ganze Reihe vu Chemikalien ausgesät, an der Luft, an als im Issen oder a Produien, die man all der benutzen. Verschiedener dofu können den Afflos op beis Gesundheit tun. Mi wie stark simmer wirklich exposéiert. Genedaden er sich de Laboratoire National de Santé am Kader vun enger grosse europäesche Etude och zu Lützeburg direkt bei de Leiit doheem. Den Timorsee huet den Oflaf vun so engem Test begleet. Dir geht op. Köchten an Apparate ginn an Haus gedroen, Pompelen opgebaut, Proven prepariert. Partei ausgesäit fir eng technisch Routin ass Deel vun enger gross ugelechter Etude. Am Alldach si enger Vielzuuel vu Chemikalien ausgesat, meeschtens onie ze mirken. An der Luft, am Stöps, am Wasser, wie wat kënnt du vun tatsächlich an eisem Kierper un? Genidat wëll de Laboratoire National de Santé, kurz den LNS, herausfannen. Eng vun de Partizipanten, Sophie. Perélech fan Jo einfach spannend ze wëssen, wo si mat do an als mégen Haus. Weil me probéiere Sache wie IKEA-Mewelen zersetzen mat, andere Mewele richem Holz, so weiter méi wesinn halt net genau wo en Drnner probiert is erbecht méi kann e bestimmt noch viel mache fir ze verbessern. Am Haus geht et systematisch virun num Urin a Blut gëtt och Luft, de Stöps am Staubsauger an Wasser getest. Et sinn Analysen, die sos gern zu Summemol 3.000 bis 5.000 € kosten, déi fir dës Enquete gratis zur Verfügung gestalt gin. Kinebe Konditionen, die muss am Viraussen anhalen, wie zum Beispiel net Lüften, 14 Dich net Staubsaugen, weil man eben Echantillonnage mache vu bestimmte Sachen, an denen also am Stöps, an der Luft, am Wasser, an dafür mussten die Konditionen jo ahalen gin. Vu den Hai aus ginn Profen dann op Diedling an de Laboratoire, ha ginn Substanzen analyséiert, fir och die klengsten Trassen ze detekteieren. Bah là, en l'occurrence, par rapport au sang, il peut arriver qu'on trouve des taux élevés de métaux dans le sang, donc des concentrations élevées. J'ai d'autres collègues qui en fait analysent des échantillons d'air, d'air intérieur, qui peuvent aussi présenter des traces ou même des quantités non négligeables de solvants issus des produits ménagers ou de l'extérieur. D'Etude leeft Santa März Joer also noch bis an den Hirscht weitergoen. Ziel as herauszufannen, wie stark Populationun zu Lützeburg exposéiert das, dat ganz am europäesche Kontext. Ein vun den Zieler vun der Etude se zo verlässe Storneen ze lieeren, fir dabei ze hëllefen Direktiven auszuschaffen, déi End Gesundheet vu jiderregem verbasseren. 175 State goufe bisewell fir des Enquete ënner Sicht. Aktuell sich den LNS nach freiwilliger. Weiter Detailer finden op lns.lu.